Évangéliste Daniel Mutombo disait don de la sagesse. Kupa kutai wasyadai amasat evangelik Yesus Kristus sana. Haleluya. Kawangalasa, mapese. Mema jitele kafuma walesa wa mu assemblée chrétienne. De mon église muni balombo di pasteur Médard Chité. Alléluia. Mutombo Bakarimba de l'Assemblée chrétienne Chandelier d'Orphée. Mon frère et ma sœur, oui, la Bible me dit ceci, que je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Et va éviter au gagnant à l'homme de Dieu. Chandelier d'Orphée.
de kabujwele sebe na basembe na wamulu mewaru nuta mudimba sembe Bishala mulumba sembe la Sido kapira na mini sembe la Baga ka so sembe Barza matsamu sembe la Oh hallelujah Kele Masiya wani chingula wani Wakimila na mishada yule Wako mulu yele miyanda yule Wade meni wani shilu wani Alema we Nabasu nende basangila ndani ya vipaka Alema we Wamuli wakimila Sempele zandi wani wakimila chingula wani Wajana wakimila wazeshimu Wajinanga bana, kita mji washindani wajinanga bana bete, wajinanga bana, wajinanga bana, leo wende bishima, wajinanga bana, akimile wajinanga bana bete, tremendo chama bana, akimile tremendo bana bete, tremendo bana, lumbere lumbere, ojana dani wani, ojana dani wani, ojana dani wani, wani, lenda wani. Be